Di napalabas? Saan amikat iti panunot ni Jonah? Ti naisawang kenkwana nila kay Damian. Aparang sagot ni Victor kani Criselda, iti jaman ti asingsing. Kabayatan na, iti impakat ti baro, ti mouth-to-mouth resuscitation, iti nalmas ti balasang iti baybay, dimteng ni Dominic. Saan da nagawidan, nga inistorya, ti may papan kada Victor kan Criselda. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela ana pauluan. Si iti baroko. Oh, tasan mo ka ding apalan ida, no kas pangariya? Abay ko mga umapala kadakwada. Sabay ko matasana po no ti atap ko. Oo, apay nga rod na maimay-mayeng ka. Ha? Wa, awan. Ibagbagak lang. Apay ko mga umapalak. Adala kami nalagip ko. Oh, anya deta? Malagip ko, di baga kanyak ni Tata Damian. Sinagutan ka nun ni Victor ni Criselda, iti singsing. Anya? Iso, nalabit pudno ti atap ko. Gapo iti dadya regalo ni Victor kini Criselda, naragsak. Di makunak. Posible deta, Jonah. Ay, sana mabalin. Sana mabalin nga gayan ayat na Victor kan Criselda. Hello, Jonah? Hello, Criselda. Nakasangpot ka dito balayo? Wan, kasangsangpet ko laang. Apay ka di? Umaya ko mamakisal-sarita kan ka. Amo, maburi nga kag may sa dito'y balay. Mabayag ka di pa'y ni Mami, medyo Manila? Kunanay di mawag, mabalin na talupay nga aldaw na ijay. Anya? Naimbag ko man da ni Mami, tada ka sarsaritak. At dadagiti katulong ni nagaduman ti trabaho da. Sige, umay ka nga rin dito'y balay, friend. Tagtungtong tadwa. Kumusta mo ti panag-aram mo kini Jonah, Dominic? Awan pa'y paglawagan na, tata. No, dalam namak, wino awan. Amangan mo't no, adaro urayin na amangaram asabali king kwala. Ah, anya? Lalaing ang baraw, taamangan no maunaan da ka. Saan kong ipalubos nga da sa bali ang makasawa king kuana, tata Damian? Anya, unangam kasanon no saan nakaamaayat. Aramidik amin a pamuspusan. Tapno maayat na. Sige, lalaing ang ngarod Ta barang mapaayat mo mutlaang ni Jonah. Agridam ka, taamangan no adda sa baling agaram king kuana. Diyak ipalubos nga dagbalin na karibal ko iti ayat na, tata Damian. Anya ti aramidam no kas pagarikan ta adda mangaram king kuana sa balay. Lading itak. Ngem diyak may baka. Basta saan ko nga ipalubos nga dak karibal ko. Ay na, friend. Imbag tayo may ka. Kauray siyak. Maborboring yakmat dito'y balay. Apay yamin ni tatang mo. Agmay may saka man dito'y balayo. Jak manam mo. Tapi manaw matlata, di na imbaga ti papanan na. Aha, no kasta maipapasta ti agsarasarita. Wan, ngam, irapin tapay tag merienda. Ni, nagadun na sili na ito merienda ta. Adda mais, adda mani, adda pay suman. Gaputam mo ka paboritom dagitoy. Kan, saan bi mataginatang? Tamulan ni tatang dagitoy. Sige, ag merienda ta, friend. Wen, dati man maisti unaga kanan. Ada pa'y madamalot-lutwag ang mais. Ha? Iawid mo to damdama. At niya?
Naglingta ka pa iti awit ko? Wan, imbag lang nga ipasarabom ka dagiti katulong yo. Ayun na, nagsaya at kalakit din agayam. Uray si kamat. Nakasaysayat ka matunay agayam. Awan pang isukatakkan ka, friend. Oray siya, Criselda. Saan kanto apulos isukat iti sa bali agayam? Agyaman ak. Ket, sapay la ko ma. Tawan to ti makarakrak iti daytoy akinasingad ta, Chona. Awan to. Oh. Talaga napintas ti singsing asangot kan kuana ni Victor. Oy, friend! Anya dikit kita iti ramay ko. Dayta singsing mo. Nagpintas oh. Isuka ti deta ti insagot ni Victor. Wan, Anyan. Nagimbag lakit din dahil nga admirer mo. uray si ka. Nakasaysayat mat ni Dominic nga agar-aram kan ka. Wan, pudno day tangam. Amom, kaslakay kayat ko ti ugali ni Victor ngam ni Dominic. Anya? Madamag ko man, Criselda. Inaklon mo ka rin ti panagayat ni Victor? Kat, deta ka di asing-sing ti tanda ti panangaklon mo iti ayat na? Kwa? Oh, Apay, di ka mo't makasaon. Pudno ka di ti hadap ko, nga gayan ayat kayon kini Victor. Apa nga tasan ko maawagan ni Criselda? Lubat nga tati cellphone na. Naimot tatadam yan na ta lumabas. Nagdapal na nga ta. Padagasik balahin. Tatadam yan! Dumagas kayo palahin. Adan sa akin ibagam abaraw. Ta pinadagas nakpay. Adla ko mamay ko padigo tata. Jakmet maawagan ti balasang yaw. No adaya balayo no awan. Anya nga min ti umay mo ipadigaw. Ado nga min tinakalapan nagad kasinsin ko alamas. Abaw, nagimasan no adalamas. Naimas apulutan daya. At dapat kitilining taka para pulutan ta sige, umay kayo tata. Umay kayo dito unig. Umay kayo, mangsat tayo pa'y. Sige abaraw. Agpulutan taman nga rod. Iti lamags. Sana mapuna si ti panunot ko tinaipaganita tadamyan. Nga ang mga no dayor ore ni Chona nga garam keng kuana. Saan ang mapalin nga datumada karibal ko. Talo at tawan nga gar-aram ka nagur-urayak. Jak ipalubos asa balik ti ayatan na. Ni Victor ti umawag. Hello, Victor? Friend, apay adi mo utnangan sungbatan ti saludsod ko itay. Agayan ayat kayo ka din kini Victor? Saan pa, Chona? Apay arot nakabaybayag ka sunumban. Gapota, amangan na di ka matlang mamatiti bagak. Criselda, mamati ak no pudno lakit diti ibagbagam. Ngam no saan? Di. Saan na magawid ang ti panagduwa-duwak? Anya? Ngam no pudno ti atap ko nga dan nagkinaawatan yung kini Victor. Apay nga yung ilimod mo kanyak, friend. Chona? Friend, sipod pa'y nagkayang ta. Awan pa'y tinlimot ko kan ka, ha? At sapay lang kumatakas-takamat kanyak. Ti
Tiyan mo kitahin kitsan nga inom ti pangawisam kanya. Amo ka paborito mo tilinutok apulutan, Dominic. Isong inawagan ka. Naghasem talamas ko naman. Tinono, kada inling ta. Wow! Mayap! Alay, Mang Damian. Apa ati makder kayong metrain? Jak kayat amabarta kakmanan nga gawid iti balay. Ken adapay papanakasabali iso nga gawid akaw. Nya. Ay! Tatadamian, madamdaman ton ti panagawid yo. Uminom tayo ba? No, mabarta kakmanan nga gawid. Ay na, sigurado nga sermon naktumanan ni Criselda. Mabidlay nga ro, tata. Tainak alawan dya iyawid yo alamas. Makakatawa kada kayo, adwa. Timaysa, alawan na tayo lamas. Timaysa, kung nanaadi na ka timabartag ng panagsasao na kat nalaos timartaglan. O, diwaw. Agdwa-dwa ak kadagiti imbagbaga ni Criselda. Una na asan na pa'y ngay naklon ti panagayat ni Victor. Ngam, agul-ulbud samad. Ngam, apay akas ti tiriknag. Malitayanak. Imbis ko maamaragsakanag. No'y naklunan ni Criselda ti panagayat ni Victor. Ngam saan? Hindi ba'y lalablapan ang tajariknag? Kaslad at damat. Sa bali at talaga ti marikiriknak para ka ni Victor. Tatang! Anya dito aday iti supot ngayon sang petyo. Itaam nga min atap no maamuam. Apay nga katarak kayo. Kaputa iminumak pasay. Di magas kayo kadi iti tiyangge da nanais ka? Kat iminom kayo, tang? Saan? Sa dino nga rutin na ginuman nyo? Ijay balay da Victor. Anya? Iso tinagpainom kanyak balasang kaw. Ken iso tinang taday-taday ti supaw. Anya nga minta ito niya insang petyo aya. Ha? Nagdadakkel alamas? Wen, amo na nga min amagustuhak. Nagita labas. Mano timbayad yu iti daytoy? Eh, saan na pinabayadan? No di kat impadigaw na. Anya? Anak kaw, madmadlaw ko kini Victor. Kasla ad-adapay asimaya at kanya. Wenno, agayan ayat kayo ka din kini Victor. Pare, sung bata man latpod no ti sa lusod ken ka, pare. Anda nga may tisang salud-sudam kanyak, pare. Oo, na ikaw ten. Inaklon ka din ni Criselda, ti panagayat mo kayong kuwana? Iko ha. Apay di ka makasumbat iti diretso. Kaya kung matidakis na na ibagam di pod, no? Isunsamat di bagam iti napalabas sa simang bayan na pinta sa gasat kaya. Saan man la ati lasal salud-sudam, Dominic? No, pud no ti adab mo nga dan nagkinawatan nyo. Talek mo ba'y, pare Victor? Dominic. Ngimsan mo nga ilimit, nagpaiso ti adab ko tawandagas na, pare. Nadingitak. Ngin adda tulagan may kinikrisilda. Nga ilimit may pailaang ti relasyon mo. Apay di naksungbatan. Gaputa, saan nakpahinginaklo ni Criselda? Apay nga, Rod? Kasi nagutam iti sing-sing, akong pa'y nagginawatan nyo. Alam mo? Ay, iko. Pare! Saan ako napaglibakan? Ngamurin no di mo aminan. Amo,
nga nagkinawatan nyo kini Criselda. Dominic, nabarte ka na. Di mo amuti sasawen. Amok pari niya kanay. Ti nasayat kiti. Ti may papan kada kayo kinitsyon na ti pagsaritaan ta pare. Amom, malading itanak man namang ibagaking ka. Ngawan paglawagan, di pa nagdadatun ko keng kwan. Awan sir bititalo at tawan na panaguray ko. Anya ti amom. Nintun aklunin na ti ayat mo. Ket kalay santun adagos ti bagadakan ka. Nagsayatan no kastanto bilang pare. Kasanon no baste din na. Anya? Kasanon no pamudno tinay ni tatalam yan. Anya da jay pare? Ang mga nadururayin na sa balya mangarem kinuwana. Anya? Pare. Jagi palupos nga datumawad na karibal ko. Dominic. Ibagaking ka ba eh. Nakasagana ka makipinatay. Ngada sa balya mangareng kinuwana. Hay. Naumamot laing ni Dominic. Anak itong tungtong. Kahit nagawi din. Ngayon nabartag ti lukaw. Iso tinakaibos dasar ko nga stateside niya arak. Teka Zelda. Zelda, tumawawa ka. Hello, mahal? Nasayat kasi nung batang tiawag ko, Victor. Adda ka di bagam? Apay ang pinainom mo manan ni Tatang. Basit mo't laing tinainom na sa nagawit. Diyak kaya tayo dyan apa ng bartag mo kan kuana, Victor. Santo na maulit. Mahal. Amangan nga minutila may sasaw na nung mabartag. Awan pagdanagam. Tanasintir ko ni tatang mo. Ang natal nalata uray no mabartek. Uray pay. Diyak kaya't amakado na tiyo minom itinasanger. Tadyak kaya't nga sakit ni Tatang. Kan uray si ka, Victor. Agyaman na kiti panangisakit bukan niya, Criselda. Kaputagayan ayatan. Namtay ko na akon. Naskan nga ilimot tapay lang ti ayan ayata. Mahal. Gaputi kinasidig titong kalmay sa kadata. Kat saan ang mamati ni Dominic? Nga awan pa'y tinagkinaawatan ta ha. Anya? Nagbalintan ng ulbod ka nagiti gagayim ta. Gapo iti panangilimot ta iti relasyon ta. Iso ati panagkunak. May mayat sa no. Ibagata laingan nga da nagkinaawatan ta, Criselda. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.